Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Namuntlha hi siku ra 14 Hukuri lembe ra 2022 Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu va endzeriwini hi nkulukumba Bolly Baloyi loyi a nga munghana wa vona. Nkulukumba Bolly Baloyi loyi a nga tshama a yimbeleriwa hi Benny Mayengani The President hi lembe ra 2020 eka album ya Malambani ka risimu lera ra Sivara na Didimbeta loko Benny Mayengani The President va ku i swaka wa yini. Nkulukumba Bolly Baloyi va vhakacheli Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu estudio xa vona lexintshwa xa Centurion lexi xi nga emutini wa vona eka Ngove. Naswona Mr Post va hlamusela leswaku endzhaku ka loko nkulukumba Baloyi va ta va yingisele tinsimu ta Mr Post ta lembe ra 2022 hi ta swi tiva leswaku Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu a va ri ku swekeni ka album kumbe ve le ku swekeni ka album leyi nga ta huma hi N'wendzamhala. Se nkulukumba Bolly Baloyi va kombisa leswaku loko va ta va yingiseli tinsimu ta Mr Post va titwa ti ri kahle. Se hikokwalaho va nyika mikutlunya eka tinsimu ta Mr Post ta lembe ra 2022. Se Mr Post va kombisa leswaku swi lo yeve leswi vulaka leswaku swi tshamisekile. Swi ta vula leswaku lexi nga sala eka Mr Post i ku va va ta tivisa hi siku leri album ya vona ya lembe ra 2022 yi nga ta huma hi rona. Leswi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.